Timor Leste memulai langkah penting dalam memperkuat kebijakan nasional berbasis data dengan pembukaan pelatihan enumerator survei demografi dan kesehatan 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Institut Statistik Nasional Timor Leste dan didukung oleh Dana Kependudukan PBB di Kementerian Keuangan Selasa 2 September 2025. Dengan dimulainya pelatihan, Timor Leste menegaskan komitmennya dalam membangun kebijakan nasional yang tepat sasaran, berbasis data, dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. How hoy não se finaliza 22 dias, né? Treinador ni Malaysian B, treinador ni staff militar nomos Ministério de Saúde. Depois vai ter apoio do CIC na internacional. Liliu ba topik sila ni maka importante. O di dunia na sawi Olimpiada te bota dete tem que sair padrão internacional. Por exemplo, o treinamento ba maka ini tabela treinamento. Liliu na ba entrevista ba peto mane dados maksai sai pilar importante ida baita paguisa halu plan para desenvolvimento dia do tama sistema saúde bahui e dados maksai fomaita ida agora NB e saída makita bahui hal e dados maksai fomaita o halu decisão ida NB maka apropriado por responsabilização saúde Timor Leste também dane papel bohi itu bosir saya enumerador importante de teves. Também também sabe agora aku hetan dados qualidade depende ba de bosir agora. Dear enumerators and trainers, this training lays the foundation for our collective success. Every interview you conduct, every answer you record must be accurate, thorough, and consistent. Data you collect will be shaping the policies and programs for improving health and well-being of population in Timor-Leste. Pelatihan ini diikuti oleh 76 pewawancara, 24 supervisor, 24 pengemudi, dan 29 tenaga biomarker. Peserta akan dibagi menjadi 24 tim dan turun ke lapangan mulai dari 23 September hingga 23 Desember, mengunjungi 12.880 rumah tangga terpilih di seluruh wilayah Timor Leste. Survei demografi kesehatan 2025 akan menggantikan data lama dari survei 2016, memberikan gambaran lebih akurat untuk perencanaan sistem kesehatan nasional.